Kakli Senshar jongka Ribhoi District ka Office Deputy Commissioner naru nen kasi kalapan kre na kabenta ka election MDC hakabala sakhi ya ka jingpha ya ki polling officer ki polling personnel wanpun poi hakapor ka babiang ki polling station bapher jongki Santali ki constituency habakre na keleng ka Office Deputy Commissioner ka Ribhoi District langba ka kong balakantiu rani ADC Ribhoi District kalayathu bahapo ka district ki don khasau tali ki critical polling station khandru tali vulnerable polling station bat ka jingpun kre na kabenta ka jingyat be ya renti jongka election MDC bat banwanra ya ka suk kasan hakate ka polling station nakaleng ka bor Senshar jongka district kilapan kre bha ya ka jing phahara daki tenat pulit bapher kalapan tibru nakabenta ka jing singan bat nakabenta ka jing yaj bet jing thap vote hakate ka jaka critical polling station but vulnerable polling station lapan pahara da saungut ki armed police but uwe u unarmed police but kiwe pat ki polling station lapan pahara uwe u pulit haman ka polling station but kumjuru haki jaka ki babun ki kenthei labu da ki pulit kenthei kalai thuru hadu kini kisi ka jing pen kre kalanang yaj bet yaj renti bat kamdon kano ka jing thut bat khmi lentiru balasai kasni kade kasni the vote kan yaj bet yaj renti claim kino ki jing thut Ribhoi District dan kat South Tuli ki critical polling station, but Kandril Tuli ki vulnerable polling station. Kajik pun create nak benta kini ki critical vulnerable polling station kalau kumni kumangla itu menangani bangila ki police personnel kila ada lupa kuma 3 companies for Ribhoi District kiba deploy keleng saudang ki polling station. Kenapa kita yang sukasan, yang kajing niat bet jangka, voting mereka, aku terek beli rasyai. Kajing pun create nak kalian joki polis, bat ki zone apart from zone magistrate. Kalau bahaki critical, bat ki vulnerable PS, ni bu iki security kampun, untuk kita samut ki armed personnel, bat UAE unarmed. Haki normal PS tadi dan UAE police personnel. Balai female PS beran ki kentai sudah, balai ngibu deki women armut ki women constable. Deki ni cipun create nak benta ki vulnerable ki critical polling station. But hadu benta kasi hadu mene Pramaji Minister ki way ki P-2 or P-1 polling station kita let hadu Minister. Kita asal move menta by 2 PM menta kasi by RBG kita let berokan. But bagi dan kumandri teliru ki P-2 polling station ki bala movement kita sejiram macam mau hati. But bana duk menen ke porsan steng kini bala khai kita push ki polling station. Dia duk mentahi ka movement jong ki polling personal kalau smooth. But ba ngimpat dan kenu ba ni jengtet ba kenu ka jengtet kelantian. But rengkat but kini ki polling station kemudian border ru di Deputy Commissioner jangi ila dak tho badikran bat ki bor sarkar jong ki district ki ba kapot Assam bat negara bagi disimkhia ba kijingwan jong ki polling parties ki jongi kinamlan jong kun thada lanti bat bagi la balio kumju ban penian election haka suka sign da ko kon bade tikani kini jong kun create nak mentagi ki polling station.